बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद दरब नरे च खबर खुशहाल बे नन रसरा यो बल खुशखबरी शेयर कोमा। पाबंदी खत्म उस खपे को खुशहाल वीडियो दर सर पूरा डिटेल की उगोरे कमा पाबंदी चले गेदले वा आगा हुकूमत खत्म करे दा दे नमक के को तासो चैनल नहीं सब्सक्राइब करे नो प्लीज चैनल ले सर सब्सक्राइब कई और बेल आइकन दर सर प्रेस कई कि नवी वीडियो कमे अपलोड कीगी चे अगर तासो सरा नेक पनेगा द टोलो नजर शेयर कीगी। په 8 फरवरी 2024 چې په ټول پاکستان کې کم الیکشن وشو او د هغه الیکشن په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی ګورنمنت جوړ شو نو هغه پی ټی آی ګورنمنت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پوسټ لپاره علي امین ګنڈاپور خوښ کو او هغه علي امین ګنڈاپور په 2 مارچ 2024 باندې په هر قسمه په ریکروټمنټ یعنی په برتۍ باندې پابندي ولګوله। نن په 27 جون 2024 باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د هر قسمه ریکروټمنټ د برتۍ نه پابندي لرې کړې ده۔ خیبر پښتونخوا چیف منسٹر دا لیټر چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا ته کړی کم سبجیکټ چې دی د برتیانو نه پابندي لرې کول۔ I am directed to refer to the subject noted above and to state that the Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa has directed to lift relax ban on all kind of recruitment throughout the province. Copy of the above is forwarded to PSO to Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa or PS to Principal Secretary to Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa.